को नहीं तब भाई मान को नहीं तबे बच्ची रहिबो चुप करो तबे जो भाई मान को एते टका खर्च करी पाठ पढ़ाई मଣିଷ କରିଛ ସେମାନେ ତମେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଏତେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି କୋଉଠୁ ଆମେ ମାନେ ଚଳୁଛୁ କେମିତି ଖାଉଛୁ କଣ ଅଛୁ କେମିତି ନାହିଁ ମଣିଷ ଦେହରେ ଜୋକ ଲାଗି ରକ୍ତ ଶୋଷିଲା ପରି ତମ ଭାଇ ମାନେ ତମକୁ ଶୋଷଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି अरे ସେମାନେ ପରା ମୋ ସାନ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କର ତ ଅଧିକାର ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ବଡ଼ ଭାଇ ହୋଇ ମୁଁ କଣ ସେମାନଙ୍କ କଥା ରଖିପାରିବି କଣ କହିଲ ରଖିବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବ ମୋତେ ଆଗ କହିଲ ବାପ ହୋଇ ପୁଅ ପାଇଁ କି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛ ଜବାବ ଦିଅ ମୋତେ ସ୍ୱାମୀ ହୋଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ତମେ କି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛ ଆରେ କୁହ କି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛ ତମେ ଆମ ପୁଅ ପାଇଁ ଆରେ କୁହ କି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛ हेलो वो बड़ा पेशेंट भाई वो डॉक्टर जो घर खोली ए बाबा हरो लोया को अपेक्षा करिने हतो ए बाबा हेलो वो ठीक जानी दिलो हेलो वो ठीक बुझे जी एटी पूरा लुहरे ले कामो कपाल रे समय खबर न पाई थांदी तू तो सब पे परे छाती पके थांदू रे हां जा जा अबे हराम लगा साला हीरोगिरी देखो तू हीरोगिरी ए इलाका हीरो ला लट्टा हीरो ताकू उगटे करी के जितला तू जितू तू मरियो हराम लगा साला संवादी को अबे साला को कौन खबर दे ना तो डेड बॉडी का भी मिली बोले अब जबरदस्त करो बाबू बुरो तो लाख को माटी दो में दे दो माटी दो कौन भाभी तो एमिति मारो मारी धमक धमक देई सत्यर स्वरंगु दंडी देबी मारी देबो एले सेइला केबे संभव नुहे ए निरपेक्ष सामाजिक धर्म पाई लड़ाई करिवो आउ ता देहरे से रक्त बिंदु प्रवाहित होइतवा जाय से लड़ाई करिवो अबे सामाजिक तो सब लोग खाई दो गए साला को
ଯୁଦ୍ଧରେ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରି ଗୋଟିଏ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଶହୀଦ ହୋଇପାରେ। ତୁମେ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟକୁ ମାରି ଦେଇପାର, ହେଲେ ଏଠି ମୋ ବଦଳରେ ଜନ୍ମ ନେବେ ଶହ ଶହ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଆଉ ଅସଂଖ୍ୟ ସତ୍ୟ। ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ଅସଲି ମୁଖାଟା ପଦାରେ ଫଟାଫାସ କରିବେ। କଣ କହୁଛୁ ତୁ? ଏରା ଶଳା ତୁ ତ ତ୍ରିକାଳ ଦର୍ଶିବେ ଶଳା ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ନୁହଁ କି? ତୁ ତ ସବୁ ଗଣନା କରି କହିଦବୁ ଆଉ। ରେ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ତୁ ସବୁ ଗଣନା କରିଦବୁ। ବାପୁରେ ଟିକେ ପିଲା ମାଇକିଲା କଥା ଟିକେ ଭାବରେ। ଏ ଲାଇନରେ ପାଦ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ମୋର ପରିବାର ଆଉ ଶପଥ କରିଛି ଏ ସହରରୁ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଲୋପ କରିବି। ତୁ ଶଳା ଗାନ୍ଧୀ ନା ସୁଭାଷ ବୋଷ କିରେ? ମୁଁ ଗାନ୍ଧୀ ନୁହେଁ, ସୁଭାଷ ବୋଷ ନୁହେଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ପୁରୁଷ। ଆଉ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ କାମକୁ ମୁଁ ପୂରଣ କରିବି। ନାଥୁରାମ ଗଛ ଗୁଣିଲେ ସେ ଗାନ୍ଧୀ ଗୁଡ଼ା କାମଲା ଆଉ ସୁଭାଷ ବୋଷକୁ ରାତାରାତି କୁଆଡ଼େ ହଜେଇ ଦିଆଗଲା। ତୁ ତ ଏତେ ଖାଉ ଖାଉଛୁ ତୁ ମରିବୁ ହାରାମ ଦାଦା, ତୁ ମରିବୁ। আরে টঙ্কা পাইব আর টকি বি পাইব আর লাইট লাগাইজ করিব। ভলে ভলে কହୁছি আমার বাড়িକୁ চালিয়া। চুপ কর। ସେ ନଟରାଜ ଭୂତବଳର ଅସଲି ଚେହେରାଟା ପଦାରେ ନ ପକେଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବି। আরে ତୁ କଣ ଚାହୁଁଛୁ ତୋ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାଟା ମରିଯାଉ? ଆରେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ନାରୀର ହୁଏତ ଜୀବନ ଯାଇପାରେ, ହେଲେ ଏଠି ମୋ ତା ବଦଳରେ ଏ ଦୁନିଆର ଶହ ଶହ ନାରୀଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ସେ ନଟରାଜ ଭୂତବଳର ଅସଲି ମୁଖାଟାକୁ ପଦାରେ ଫଟାଫାସ କରିବି। গধিগণ দাদা লো এ দাদা ইলো এতে সরগরে মো নাম কিয়ে জপ করুছি বা? সড়া সাংবাদিকটা দেখুনু আমার সব খবর নয় কি পেপরে ছাপিয়াকু বইলা সড়াকু সুবিধা পাইকি টেকি জানিছে ছাড়িনি। দাদা লো তাকু লেম্বু ସରବତ ଦିଅ। ହେଇଟି ଅନାନି ତାକୁ ବିୟର ପିଲେଇ ଦିଅ। ଦାଦା ଚାଚଲ ପିଲେଇ ଦିଅ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଲୋ ଦାଦା। ସେ ନଟରାଜ ଭୂତବଳ তুমি ওড়না তরফি চেহারা জানি পার ও নটি বয় হেইটি অনানি চালুন ভিতরকু ଯିବା গদিগন ধাপ আরে নটরাজ ইলো হেইবা ইলো কথারে সেপটি হই রাখুছতি মোর নাথ মতে দেখিকি নাথকু মোর মারুচি করুয়া বাত মলি ঢপ। এই সাংবাদিক তু ভলরে জানিছু তো মাইকিনিয়াটা মো পাখের ଅଛି হেটি অনানি যদি ମୋ କଥାରେ ଏପଟ ସେପଟ ହଉ ମୋ ଡାହଣା କୁକୁରକୁ ମୁଁ ଭେଟି ଦେଇଦେବି। আবে নটরাজ যদি তু ମୋ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର କିଛି କରୁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି ବେ। ହେଇଲୋ ହେଇଲୋ ସାମ୍ବାଦିକ ଶଳା ଯଦି ତୋ ପିଲା ମାଇକିନା ଠିଏ ଏତେ ଲୋଭ ହଉଛି ଗୋଟେ କାମ କରନୁ ଆମ ସହିତ ହାତ ମିଳେଇ ଦେ
ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ସେଇଆ କର ଶଳା ବଞ୍ଚିବୁ ଭାଇ ପଇସା ନା 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 ସେଇଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏଠି ସବୁ ସମ୍ଭବରେ ଚକୁଳି ଖିଆ ଭଲରେ କହୁଛି ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଯା ହେଇଟି ଅନାନି ଯଦି ତୁ ରାଜି ନ ହେଉ ତୋ ମାଇପୁକୁ ନେଇ ମୋ ଧନ୍ଦାରେ ଲଗେଇ ଦେବି ହା ଆବେ ମାଷ୍ଟର ଯଦି ମୋ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର କିଛି କ୍ଷତି କରୁ ତୋ କଲିଜାଟା ଟାଣି ଆଣିବେ ହରାମ ଜମା ତୋ ହିନ୍ଦୀ ନା ଆରେ ମୁଁ ଛକାରେ ଛକା ଶଳା ମୁଁ ହିଜିଡ଼ା ଆଜି ମୁଁ ତତେ ମୋ ମର୍ଦାଇକି ଦେଖେଇବି ରେ ଦେଖରେ ଚକଳି ଖିଆ তোর কেমিতি কাদিগান ধান ତମେ ମୋତେ ମାରିଦେବ নাই রে তু আপে আপে ঢপেই মরিবু হা ଭାଇ ପୁଅ ପୁତ୍ର ମୋର ଚେହେରାରେ ମାୟାରେ ସାମ୍ବାଦିକ ତୁ ଯଦି ତା ଡେଞ୍ଜର ସିଗ୍ନାଲଟା ଦେଖିବୁ ନା ପୁରା ଫୁଲ ବାୟା ରେ ବାପା ପୁତୁରା ତ ନାଲି ଲମ୍ବା ଲାଇଟଟା ଟିକେ ଜଳେଇ ଦେ ରେ ইল হেইবা এই সাম্বাদে আরে এই নটরাজর রঙ্গমহল আর পয়সা খনি উপরে নজর পকাইবি জগড়িখিয়া তো মাইকু টেকি আনিଥିଲି এটা তো পারিবে বাড়িখিয়া ଏ ନଟର ଆଜି ଏଠୁ ମୋ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାକୁ ସାଥିରେ ନେବି ଆଉ ତୋର ସବୁ କଳାକାର ନାମକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବି ইয়ে মন্না করলা বা নৌনু আরে নেইকি যা আলো হে চন্দ্র কলা পচা তুমি এইদিকে আগা ମତେ ଲାଗିଲେ ଗୁରୁଜୀ আলো লেউটি আশা থুকুলু থাকুলু এ দহিরে পড়িছি কাকর এ যৌবন তোর ফাটি পড়ুছিল তো পাই ঝুরুছি নাকর এ মলিট ইলো মোনু হেবা তো গেরস্ত ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ତୁମେ ଏଠି ତୁମକୁ ମୁଁ ବାହାରେ କେତେ ଖୋଜିଲିଣି ଆଉ ଏଠିକି ଆସି ଜାଣିଲି ଏମାନେ ତୁମକୁ ଉଠେଇ ଆଣିଛନ୍ତି ଆସ ଆମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା ଏ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମ ସ୍ୱାମୀ 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 ହବାକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ତ ଆରେ ଭଲ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଇଛୁ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛୁ ଭଲ ଲଗେଇବାକୁ ଦେଇଛୁ ଆରେ ହେ ତୋ ଭଳିଆ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରେନି ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ଆଜି ପରଠୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ইলো হেইবা ইলো চন্দ্র ହଁ তোর রান্ত হেলে কিছু অসুবিধা আছে ଓହୋ ମୁଁ ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କହୁଛି ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମାରିଦିଅ ମୁଁ ଚୁଡ଼ି କାଢିକିନି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାରି ଭାରି ଲାଗୁଛି ମତେ ইরে বাড়িখিয়া এ লুঙ্গুড়া বাড়িখিয়া তু তো বাড়িখিয়া পারুনু কাইকি এমতি ছটপট হউଛୁ କହିଲୁ? আরে ভাগ্যর বিড়ম্বনা ভাবি চালি যা রে পুଅ ইরে চন্দ্র ହଁ তু এইঠিকি আ বা ତମ ପାଖକୁ ଯିବି ଆଚ୍ଛା ହଉ এ সমাধি এই চন্দ্র হଉଛି ମୋ ଧନ ମୋ ଜୀବନ ସାଥିରେ ଖାଉଛି ସାଥିରେ ପିଉଛି ଆଉ ରାତି ଅଧରେ ଗଦିଗନ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା କଣ ହେଲା ଦଶ ଦିଗପାଳ ହୋମନିଆ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ତମେ ମୋତେ ବିବାହ ହୋଇଥିଲ ହଁ ସତ କଥା ଦେଇଥିଲ ସାଥୀ ହୋଇ ସାରା ଜୀବନ ରହିବା ହଁ ହେଲେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭୁଲିଗଲା କେମିତି କାରଣ ସେଦିନ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତମେ 5,000 ଦରମା ପାଉଥିବା ଗୋଟେ ବେକାରୀ ମଣିଷ ବୋଲି ଏ ସମ୍ବାଦି
रे बाड़िखिया शुणिलु कहीं खन खन हूँ कहलु दादा लो ए दादा इलो मो चंद्र को नहीं भीतर को जा ए बाड़िखिया कथा मु बुझु ଚାଲେ ଭିତରକୁ ଯିବା ମତେ ଟିକେ ଓଡ଼ିଶା ଶିଖେଇଦବ ଶିଖିବ ତାହେଲେ ଭିତରକୁ ଆସ ଚାଲ अबे हराम दादा तू मो संसार भांगी देइछु आ मोठू ओ चंद्रकला को अलगा करी देइछु मु तले छाड़ी बिले बेचला हेंदीरा अरे जोगोड़ी खिया मु छक्का रे छक्का बेहिचिरा আজি মু তোতে মো মর্দাঙ্গি দেখেইবি দেখবু রে বাড়ি খিয়া মো মরদ না হিচিরা তো রক্ত পিবি রে বাড়ি খিয়া তো হুড়ো হুড়ি বাচ্চাই দেবে कला अबे बिना एटा को नहीं मो फार्म हाउस रे पोती दियो अबे जा ये लो नटराज नगीना आग जलता है पानी डुबाता है लेकिन ये नटराज तड़पाता है वो सहित जे बेईमान करे ता हुलो हुली बच्चे